Tubahaye ikaze kwiteganyagihe ryo kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 2 Werurwe 2023 mugiye kurigezwaho na Francine Musanganire. Tugiye kubereka ikirere giteganijwe mu kwezi kwa Werurwe kose ndetse tubabwire n'iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 3. Dusubiye inyuma gato kuri uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'imvura kuva ku masaha ya mu gitondo ndetse ku masaha ku gicamunsi imvura ikaba yaguye mu bice byinshi by'igihugu. Nkuko rero twabibabwiye mu kwezi kwa Werurwe turateganyamo imvura nk'imvura dusanzwe tubona muri uku kwezi mu bihe byiza. Hateganijwe ko mu ntara y'amajyaruguru y'Iburengerazuba ndetse n'iy'amajyepfo iyi mvura izaba iri hejuru gato y'imvura dusanzwe tubona muri uku kwezi, ariko mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ho tukaba duteganya imvura isanzwe nk'imvura isanzwe iboneka mu kwezi kwa Werurwe. Imvura rero duteganya izaba iri hagati ya milimetero 40 na milimetero 200. Hari ahateganijwe kuzagwa imvura nyinshi kurusha ahandi mu gihugu, aho akaba ari mu bice byinshi by'intara y'Iburengerazuba hagaragazwa n'ibara ry'icyatsi kijimye ndetse no mu karere ka Nyaruguru. Hateganijwe kandi iyi mvura kandi iteganijwe ko izagwa mu burengerazuba bw'akarere ka Nyamagabe ndetse no mu gice cya parike y'igihugu y'Ibirunga. Iyi mvura ikaba iteganijwe kugwa nanone mu karere ka Burera no mu majyaruguru y'akarere ka Gakenke kimwe no mu majyaruguru y'akarere ka Rulindo. Naho ahateganijwe kuzaboneka imvura nke ugereranyije n'ahandi izaba iri hagati ya milimetero 40 na milimetero 80 ni mu karere ka Nyagatare n'aka Gatsibo hagaragazwa n'ibara ry'icyatsi cyerurutse cyane. Iyi mvura kandi ikaba iteganijwe nanone mu karere ka Kayonza mu majyaruguru yaho ndetse no mu majyepfo yaho y'Iburasirazuba. Iteganijwe mu majyaruguru y'akarere ka Kirehe ndetse no mu majyepfo y'akarere ka Ngoma n'aka Bugesera rimwe no mu gice cy'Amayaga mu ntara y'amajyepfo. Ahandi hasigaye imvura iteganijwe izaba iri hagati ya milimetero 80 na milimetero 160. Ni ukuvuga ko izagenda igabanuka uko tuva mu burengerazuba tugana mu burasirazuba. Aho rero izagenda igabanuka n'ahari ibara ry'icyatsi kirimo kugenda cyeruruka, naho hari milimetero 160 akaba ari icyatsi kirimo kugenda kijimamo gakeya ugereranyije n'ahateganijwe imvura nyinshi. Dukomeze turebe umuyaga uteganijwe muri uku kwezi kwa 3. Turateganya yuko umuyaga hazaba ari mwinshi, uzaba uri ku kigero cya hagati ya metero 4 na metero 10 ku isegonda. Hateganijwe umuyaga mwinshi haragaragazwa n'ibara ritukura, akaba rero ari hafite ibara ritukura cyane cyane mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'amajyepfo. Iri bara ritukura kandi riragaragara mu bice bike by'amajyaruguru y'akarere ka Gatsibo. Nkuko twabibabwiye hateganijwe umuyaga mwinshi uzaba uri hagati ya metero 8 na metero 10 ku isegonda. Ibice byinshi rero by'igihugu naho bifite umuyaga wenda kuba mwinshi uri hagati ya metero 6 na metero 8 ku isegonda. Gakenke niyo iteganijwemo umuyaga uringaniye uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 6 ku isegonda, bikaba bigaragazwa n'ibara ry'icyatsi bitewe nuko turi mu gihe cy'imvura ndetse tukaba turimo guteganya ko n'umuyaga uzaba ari mwinshi. Biteganijwe ko ibi hari igihe byateza ingaruka zirimo nko kuguruka kw'ibisenge ndetse n'ibindi bishobora kuva ku muyaga mwinshi. Akaba ariyo mpamvu Meteo Rwanda isaba abaturarwanda bose kwitwararika mu gihe turi mu gihe cy'imvura ndetse duteganya n'umuyaga mwinshi, tukitwararika twirinda ibiza bishobora guturuka ku muyaga no ku mvura. Dukomeza turareba ubushyuhe buteganijwe. Turateganya ko muri ku kwezi kwa Werurwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba ari ubushyuhe dusanzwe tubona mu kwezi kwa Werurwe. Hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ni Nyagatare ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bukaba buteganijwe kandi mu karere ka Bugesera no mu burengerazuba bw'akarere ka Ngoma kimwe no mu Mayaga mu ntara y'amajyepfo. Kandi nanone ubushyuhe bukaba buteganijwe mu kibaya cya Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba. Bukazaba rero buri hagati ya °C -28 na °C -30. Naho hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe buzaba ari bucyo ugereranyije n'ahandi
ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze ndetse no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu n'agace gato k'akarere ka Rubavu, kimwe no mu bice byo ishyamba rya Nyungwe cyangwa muri parike y'igihugu ya Nyungwe, hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -20 na -22. Kuvuga ko intara y'Amajyaruguru n'ibice bike by'intara y'Amajyepfo ariho hazaba hakonje kurusha ahandi. Ku munsi w'ejo rero ku itariki ya 3 Werurwe turateganya yuko mu ntara y'Amajyaruguru ariho hazagwa imvura ku masaha ya mu gitondo, kimwe no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu ndetse na ka Rubavu. Ahandi hasigaye mu gitondo nta mvura tuhateganya, gusa ku masaha ku gicamunsi turateganya imvura mu bice byinshi cyangwa mu turere twose tw'igihugu. Murakoze gukurikira amakuru y'iteganyagihe, tubararikira iryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza kugira umugoroba mwiza.